iya Bapak Bos Nata Gondrong hadir. Urip sun lagi Bos Udin. Iya Bos Udin Ketiban linenteng gemerlap cahaya sinar lanat dasar nasi Bos Udin lagi kabaran Bos Nata Gondrong didamanin juragan empang rasa senang sonora kejagang dua damana macam sampean gonge borami perhitung duka kang kula Arab damanan damane kula sampai deg-degan iya nora tekang sedih mah kegatone baik kaya nengamat apana Indra anu bagi iya apana Indra duka Bos Goler kangkula dimana sampai damana kula sampai deg-degan iya nora tekang sedih mah apa darah bayi mewah ibu Gondrong lagi air tega joy anak bagiri urip senang lagi ketiban linantang gemerlap cahaya sinar lanat terang dasar nasib lagi kabarang di depan ini nuhun juragan empang cor Tega Joy rasa senang sonora kejagaan Bendi ada mama palon anu bager mama dora bayi anu mama wah ibu Bos Goler anu bagir Bos Direman anu mana Adi Cangkades duka kang kula kepala desa dimana sampai tenang damane kula sampai deg-degan Pandor Beye Giring Binga iya nora pandora bayi Putra Kayang tekang sedihna iya kekatan baik kaya nikmat Mana Ila apa Naila Mana Ela Putra Sumedang Larang no dengan Bos duka Goler kang kula pana ela iya damana sampai Story damana kula sampai deg-degan Abang Bungin iya nora tekang sedih ayah Bos kekatan baik kaya nikmat nuhun Baper Tejanur urip sun lagi ketiban linentang gemerlap cahaya sinar lanat terang dasar nasib lagi kabarang di dapat ini juragan empang Hah, yang punya putri Komarawangi masih nya rasa senang ngesun orang kejaga Mandor Pendi dua demana Nata Gondrong macam sampai
wonge barang ayah beli perhitung hey tidak mani juragane apa Auf Bakadus jamin Nyondong duka kang kulang Jaman sampean Jajan Auf Jaman kulang nyampe deg-degan Ya rata kang sediana Kakatone baik kaya nek banget Aurkeun Bos goler duka kang kulang Jaman sampean Jajan Auf Bos udin bos ikan anu mana Yen ora tekang sediana Asik alah nuhun ayah Ketirman rasa senang sonora kejaga beda benar macam sampean uangnya barabi perhitungan siap noh ngupai sewaan dengan seem apa ayam diserang anak bos goler anu bagus Bos Udin bos jam Ikan siji bengi wis turu lali ari kula pikiran baik aduh angel amandara bayi Andor pede digawe turun neng ahau ayah sampai jam lorong hati tambah kacau bos Dirman bukan bos Dirman kita wong lorong Baur Jamin aduh kapan bos Udin bos ikan kita tepung jodoh hey yang tadi siji senang ning ati najan kelanati ning aku betua bos tata gondrong ning kelarela aku terima ayah soal harta pada nomor dua sing apa nate kita wong loro kudu nerima Wadir mana bos direma jam siji bengi bang wis turu lali ayah Ira ari kula pikiran bae Ananta aduh Gondrong angel bos Udin kita tepung jodoh yang punya Bos Udin luar biasa sampai jam lorong hati tambah kacau Ananta Gondrong ari kula pikiran bae ayah Ira ketua aduh angel bos Udin ayah abadara bayi kita tepung jodoh iya bos Udin bos Ikan ada soal nerima bolane nanti najan nanti Bapak Kadon ning aku berdua kula nerima madara bayi Mandor Beye kula terima Bang Lare ya jadi siji Putra Kaya senenge ati najan nanti bos direma ning aku berdua